healthy. Na unse Easter no. Palm Sunday ne suka ye wo fufu wa ase. Mungo so dwen Easter on. Ye can eat fufu wa ase. Na Easter ni mu nso no. Say duane ni bebre. Nti ye se ye ke enedie. Ye kɔ ni breakfast. We obedi nso ba men kama. Je say wadanya ni a wodware wi no. We na be hye da no ase. Bedi. Udi nso e betime gina wo ho ache. Okay, ye keka. Ye se ye keka e wo ho sa. Se me nya bi da me no so na pa fufu odi mu odi na me wi na fufu. E ya try we. Na be hu. Sorry. E ya try. Sukusua no wo be chia na wo be no a. O kusua na ye bekie. Ye bekie. Bekie je tutun. Ye de she wo. Ye tutu kusua. Yeah, and say, oh, to send no more kusua beche omelets. You can omelets. And to send no more kusua beche obo. Now don't chinikaka. And I'm there with the vegetables no. A go into me the tomatoes. And you boil the go adie no na the vegetables no potatoes. Me try na. Na they say microwave nim. And I'm the show oven. But unse bo na me use me greasy mu kakra. Uka greasy na say no so. Me de angwa fa mu kakra. Nti unse wo ye pena eyi shape. You are wanted to foundation. Okay. Kids be just say stick mu okay. So the famu kakra bia na me hwe kwesian dum na me de show. Maximum 4 minutes. 4 minutes ta kwesian na be. Ena me yiye. To kwesian ya chini. Kwesian. Okay. Ye be ki kasi ya chi I say de ye de angwa gu mi ya. No kasi kwesian tutu dia o kan say nya akono. Kwesian ye tutu say. Akono na eke ni ohun enya akono. Eli se bidi ansa. Okay, ubedi. So the adwuma ni ntinu ye wie pe no na chese. Awe support chase we nya adwuma se we sometimes you have to feel. Enti me ma obi ni ana. What you gusu e kasa we dey. Enti no so na mche kwesian utu vegetables na o dia show. Ena ye when a green salad, just lettuce and then cucumber. Okay. Enti your friends are cucumber na cucumber. Cucumber. Ana cucumber. So na we kan bia. Adena ebini. Maso no bia ho say netie. Okay, cucumber. And I lettuce nso so. Nti no anti echicha e na echicha. E cucumber na dey. Lettuce dey salad no. Na dey yes. You kwa from a salad. But ni dey aka say lettuce. Ana me hu apple bi nso da. Apple no ubetimi dey aka no optional. We say you juice wa say nti upa ubetimi ari aka ho. And a brown water. And watermelon juice. And one say we utwitwa no we dey go juice amu and a blender mu. No a blending no wenya. Nti we say no. Twikakra. We food to be. Nti bread baako. Upa no afa kwesian no betimi afa half. That is bread baako say. Baako. Eke un say ti. We no udi baako vegetables no crab be ma wa men. You have egg omelets no ha saying so we did obey to me and say thinking also di baako. Say e wo mu say we so dia but healthily no. No say we di dia na kakra in moderation. Yes, in moderation. That's a health reasons into no near you and say you also do no. In moderation. Yes, in moderation. That's the word. In moderation. So what can you me family? You there's a open you know that's fine. Yeah. But me dey enka me di one. Who dey also case different. Na fi one we na go so. One no me go so. See we say why you fool. E be a bit match na mo so e be ewiem be 12:1 ho answer. We be do we me say me free at 9:30. Me pona ka come so dem. Obo. Emma komundo sa. Emma komundo. Nti one we na simple. We are no answer ready for the day. Na mu tomatoes ni jene bi so. And na to fra. Omelets no. Kusho na to ton. Okay. What I say. Okay. It's very simple. But wait, the mean the juice na me there. Menom. Almost wo TV so na kasa udi dia yen kasa. So I'm tempted. But we nya me lie. What you say? Enya. We pay kosi wa ma we focus. Bibia ya odia. Furu mu amambi we na amambi we dey there. Abuso eba. TV konam ni Dr. Beniakon we clinical nutritionist. Sango for madam for onwe nam kasida. O se nam no se match sadaka no worry. Nso kakra bi ne de sade wo ho. De atoto na afi we. Osanso ewo eye Prince Emmanuel Sanitarium ho no wo ebi okumase ebi ewo nkran kumase de no ewo Old Tafo ana nkran de no so ewo brodo bi afa no Alaji nti ho na akọ a na akọhwe odidi ni nipedua na se ne nyama si kofa de no bi a memeti ai medi dokon ne hyeto ne ebi anchenam awia eye mame wonso bedi saa bia na antumi amwa nti kwan ba so na abefa obetumi didi no odi papa yesi panifo bi akọhye akọye research e kire se